Hello everyone, bahai tongbay khakai jotono kaham no tongbay na hinke last time ang norok kaisa product share khaimani abong kha SK Vitals ni hyaluronic acid tablets o tablets ang use khaimani yagulo norok no ani experience rok share khaimani amoni yagulo hinke anar bangma lukurong ni message phaika je ang tabuk bude o product no use khai tongkho tai o product kubu kubu ne samung khlai hini ne hinke abang no sai khana roano honestly sanai ang tabuk bo o product no use khai tongkho hinke ageni se ani skin tabuk belake soft tai hydrate norok no kuini manna belake glow bu khai tongo hinkai ang belake kabangma family ni hoite ani relatives rok ni hoite ang compliments mano je ani skin asuke healthy ngai thangka ke aboni bagai ang tabu bu poito same je ani chikon sa o habit baise ang asuke ani skin no agin sin belai ke kaham khai mangkha o tablet no use khaina ni belai ke easy ang belai ke chajago kaisa tablet no glass tui kuplongo rikhangke no ngai thango tai abono fi jongna ni jorario o tablet kolsa o tongo 500 mg hyaluronic acid tai 65 mg vitamin C tongo je chini skin ni bising ni hydration no lock khayo tai natural collagen synthesis no support khayo among kha belake perfect product je boro rong ni skin dry dehydrated patchy dull kabangma ama hai problem face kai tongnai rong ni bagai joto skin care routine no ama hai step tongna nago je bising tui samung khainai jat tamni ke o product use khaimani yagulo skin smooth tai bounce oi thango tai hydration level no tebo kabang khayo sana thangke overall skin glow khayo anan thangka mo quick fix ya tai magic buya মানে omo logo no result mane amo haya omo real consistent hydration tai natural radiance manan thangangke norok regular use khaina nangnai haikese norok oboni result kahamke mannai o product nite kesang jajang maninge oro mungsa edit sugar kre tai obo orange flavor umani bagai belake nungkhangke refresh feel khayo norok skin bo dry patchy ongui tong hangkai norok omo high problem face khai tong hangke norok ni bagai no o product SK Vitals ni hyaluronic acid tablets tai norok obo mani mannai skvitals.com tai rumi 10 code use khaina da pomde norok klai khe manna mo jong hangke o product no inke use khainai di healthy skin ni bagai